Pali od prve. Nema greške za kavca. Nema greške za kavca. Ja mislim da ga nisam palio 2 mjeseca. I evo. Pali bez greške od prve. Sad viš kak je ulje se zgusnulo na hladnoći, kak vrti kotač. Dok malo ga sad ne zgrije i dok ne otpari ovu kondenzaciju, pa bomo napravili lagani džir, zakaj ne? Signalizira ice, ali temperatura je u plusu danas, tak da mali džir moram napraviti. Idemo nakon ovog zimskog sna najprije provjeriti tlak u gumama. Imam ovaj mali kompresor, sam da vidimo je li tu uopće baterija napunjena. Napunjena je bila zadnji put kad sam ga pospremio. Sad ćemo vidjeti da li se to prek zime ispraznilo. Kaže da je baterija puna do kraja. Ok. 2.9 zadnja. Ajmo vidjeti kako to šljaka s ovim. 6, 7, 2.9 i pumpaj. Jel bi izdržala baterija kak cijelu zimu nije punjena? 2.85, dobro je to već. Evo ga, super. 2.9, ja ga zgasim. Tak. Taman. Dobra stvar ovaj kompresorčić, samo baterija mi se čini da nekak slabo drži. Budem spojil na eksternu bateriju, može se tu i puniti. A prednja bi trebala biti 2.5. Ako niš drugo, imam i ovaj veći kompresor i ovaj mali kaj se ušteka na ovaj priključak tu, pa mogu i tak napumpati prvu. Baterija pri kraju. Ajde baš da vidimo prvo koliko je pritisak u gumi. Dok je to tu malo sve nespretno, ali dobro. Ajmo koliko ide. Možda zdrži. Ma to je to. Eto, zakon. Top. Zdržal je kompresorček. Zakon. Dobra stvar. Ja mislim da se ja to platil 10 eura. Tak neke AliExpress, Temu, slično, kaj god. Uglavnom imate to za kupiti. Pa evo, super stvari kad ste na putu. Ima oni svjetiljku tu. Kaj ga treba upaliti da bi svjetlil. Da, još ima i ovu signalnu. Dobra stvar. Ovak za napumpati gume, velima da ne moram ovaj veći kompresor paliti i puniti se zrakom. Evo ga, lepi sunčani dan. Malo smo Versisa ispeljali van. Cesta nije baš neka sreća još uvijek. Ima dosta nekakvih izmazanoća i to. Ali jučer mi friend Marko šalje video u grupu. On na svom XR-u veli jel se vozite i snimelje kak se jučer išao vozit. Ne znam kaj pati ovaj radarbot, moram vidjeti, neke se aplikacije zmrdala, a imam plaćenu pretplatu. Evo veli, ako ne platiš pretplatu, onda ti ovaj Android auto ne dela. Aha, čekaj, ali nisam ni komunikaciju upalio. Da, izađeš iz štosa nakon što se neko vrijeme ne voziš. Kaj veli, 5 stupnjeva. Mamilina. Ajmo, otvaramo sezonu. Makar je vrijeme šugavo još uvijek. Danas je jedan super sunčani dan. Ima šodra kaj su sipali po cesti dok je padal snijeg. I tu uz rub ceste ima još malo snijega. Čovječe, nisi se vozil na motoru fakat dugo.
I falio mi ovaj osjećaj. Pišite u komentare, jel ste se vi već vozili ove 2026. godine. Gledam baš neki dan po Facebook grupama, ekipa s mora se već vozi. Ide to kod njih na veliko, 12. prvi mjesec. Toplije, vedrije je, pa se može. A tu kod nas u ovom kontinentalnom dijelu nije uvijek baš situacija povoljna za vožnju. Ali evo, danas mi je baš drago da sam se odlučio sjesti na motor. Dobro, nije ni tak loša ovdje cesta. Koliko je? 2 stupnja. Tam na mjestu je kazal 6, sad kaže 2 stupnja, dobro. Aj bomo, sad kaže već 1, valjda kak se zlufće malo. Dobro, ajde. Suha je cesta, nije loše. Velim, jedno kem ove prašine još, trebala bi sad jedna dobra kiša da to sve ispere. I ovo, ako su sol sipali i tak dalje. A ja kad dođem s vožnje, bude malo danas, a možda upalim kompresor pa ispušem motor, malo obrišem s krpom kotače i oko njih i to bu to. Ipak javlja ovaj radar bot, dobro je. Ipak javlja, ali ne prikazuje na ekranu. Dobro, imam ga spojenog sa na slušalice, tako da je ok. Moram vidjeti kaj mi je s tom premium verzijom, a znam da imam to uplaćeno. Evo sad već piše 0. Kak se vozim, normalno da valjda kak puše po senzoru onda čita hladnije, nižu temperaturu. A gušt je nakon ne znam ja koliko vremena pauze i nevožnje sjesti opet na motor. Zabundal sam se dobro, za sad mi je ok, a ne bom se neke ni puno ni daleko vozil. Evo, čisto da malo upogonim motor prvi put ove godine, s obzirom da je vrijeme ovak vedro i suho za sad. Ja ne znam, neke za kraj dana najavljuju da bi mogla biti neka kiša. Eto, uvijek nekakva bojazan prije zime, kad završava sezona, uvijek svi nekako u strahu, joj kak bi taj motor preživjel, kaj bi se tu dogodilo, da li da vadim akumulator van, pa da ga spremam nekam na toplo, jel treba konzervirati taj motor, ja ne znam. Mislim da možda svi malo previše i robujemo tome, jer ima puno ljudi koji nemaju garažu, pa drže motore pokrivene s ceradom u nekakvim haustorima ili kaj znam, nekakvim nadstrešnicama. Evo, ja imam sreću pa imam zatvorenu garažu. Ne znam, vidjeli ste i sad na početku videa, stavio sam čak i tepih ispod motora. Unutra je hladno, ali je suho. I tu ostavim motor prek zime, ne vadim akumulator van. A i s obzirom da je novi motor, mislim da nema potrebe za tim. Kakva su vaše iskustva? Kak vi svoje motore, da kažem, konzervirate prek zime? Pišite u komentarima. I pišite jel ste se vozili već ove godine. Jel se danas vozite? Viš, sredina ceste je malo vlažna. Možda zmazana više. Ali dobro. To je rizik koji danas moram prihvatiti. Nemam neku ideju kada se idem prepeljati. Tam prema Vrbovcu su radovi. Ako niš drugo, vratit ću se samo istim putem nazad. I to je to. No, ovaj put nisam stavio drugi mikrofon, nego samo ovaj u kacigu. Nadam se da je zvuk dobar. Taj neki noise cancellation sam isključio skroz, jer mislim da mi je to dosta prigušilo zvuk motora u onom prošlom videu. Da, prošle godine smo se više vozili i u 12. i u 1. mjesecu, nekak je ranije počela ta sezona. Evo, ove godine jedna prava zima nakon dosta vremena sa pravim snijegom. A još uvijek su tu radovi, tako da ću ići nazad. Prava zima s pravim snijegom, sa pravim minusom, bilo je do nekakvih minus 15-16 stupnjeva. Evo, danas zapravo nekakav prvi dan gdje je solidno da se može, kad se zove, napraviti džir.
Eto, taman, polukružno. Da, poslije zadnje vožnje natročio sam rezervar do vrha, metalni rezervar, kak ti da se ne bi stvarala neka hrđa i mislim da je to dobro napraviti. Sad čuo sam priče, vele dečki kao, ali to gorivo, znaš, ak stoji mjesec, dva u motoru, gubi svojstva. Kao, bilo bi dobro to ispumpati pa staviti friško gorivo. Ja nemam pojma, iskreno, mislim da nema potrebe za tim, nisam nikad to radio. Evo ovako, odem na prvi džir, napravim neku kilometražu, nasipam opet par litara goriva unutra, makar ne bom sad mogao nasipati par litara, jer je rezervar pun do vrha, a ja se ne bom vozio tak daleko da potrošim gorivo, pa mislim da ne budem ništa to nadoljevao danas, ne bi se to niš dogodilo i nadam se da bude sad još koji ovak suhi dan pa da se malo prepeljam, ali velim, čuo sam tu priču, ne znam, evo pišite u komentare da li neko to stvarno od vas i radi, da li istočite gorivo ako je motor stajao mjesec, dva bez vožnje i onda sipate friško ili sipate možda 100-oktansko gorivo. Ja osobno sipam 95-icu i tak su mi rekli kad sam kupio motor, ne trebaš niš 100-ku sipaj 95-icu unutra i samo vozi i uživaj. Evo ovim putem želim pozdraviti svu svoju ekipu iz WhatsApp grupe, ekipu s kojom se vozim. Društvo, veliki pozdrav, evo sezona je otvorena službeno danas i nadam se da ne bomo još dugo morali čekati da krenemo na nekakve ozbiljnije ture, ali dobro je dok se i ovak lokalno malo možemo prevesti i to je gušt, makar danas sam se valjda duže spremal nego kaj bom se vozil. Ali dobro, solidno je to. Ja, trebao sam si samo deblje rukavice staviti, niš drugo, ovo sve drugo je ok. Nije mi zima, čak malo i toplo. A i sad još jedno zanimljivo pitanje, a kaj radimo prek zime mi bajkeri dok se ne vozimo? Pa uglavnom gledamo videe o motorima na internetu i dobivamo koje kakve lude ideje, bar je tako kod mene slučaj, pa gledam druge motore, pa gledam oglase, pa razmišljam jel bi prodal svoj motor pa bi kupil neke jače, neke drugačije, pa gledam jel bi kupil još jedan motor, ali to je ono suludo, ali ne stignem se ni na ovom vozit koliko bih htio. To majstore, gasa gore kamera, svaka čast. Pa su to koje kakve kombinacije. Jel je i kod vas tak prek zime dok se ne vozite? Evo, meni baš friend veli, nisam se vozio, ali sam pregledao sve videe na YouTube-u po pitanju motora i vožnje na motoru. Da, cesta je baš zmazana, zato ne idem ni daleko. Razmišljao sam si onda, možda ne bi bilo loše imati za ovakvo doba godine neki manji slabiji motor, onda gledam po oglasima, sad je onaj Royal Enfield Himalayan na nekoj full akciji, novi je negdje oko 5800-5600 eura, tak nešto. Pa rekao čovječe, možda je bilo fora imati takav motor, pa onda i prek ljeta ako te čopi nekakva želja da se hoćeš voziti po makadamu ili ne znam, onu Hondu CRF 300-350, koliko već je kubika, pa CF Moto 450 MT, makar on je već malo djeluje ozbiljnije, veće, ali to je onda opet priča s drugim motorom u garaži, što je super i lijepo ako si čovjek to može ostvariti i priuštiti. Neki si kupe skuter za drugi motor, pa onda obavljaju ove gradske vožnje na dnevnoj bazi svaki dan sa skuterom, odlaske na posao, do dućana i slično. Nije ni to loša ideja. Da, evo tu
i vode po cesti kak se snijeg topi. A kaj da opalimo tam neku fotku. Tak, zbavili smo foto session i idemo sad dalje, odnosno ne idemo dalje, nego idemo doma u garažu. Evo viš kak se to zmazanoćana gumena hvata, idemo to malo obrisati i onda bu to za danas. Vidjet ćemo sad koliko dugo se još bude čekalo do nekakvog ozbiljnijeg, toplijeg vremena. Dalje ovo danas samo slučajno jedan takav dan. Realno zima još traje. Tako da nećemo se zavaravati. Unazad par godina nas malo je razmazilo jer je bilo toplije. Ali velim, ova zima se ne šali, bila je baš ozbiljna hladnoća. I ništa društvo, tu vas ja pozdravljam. Nadam se da svi skupa nećemo morati još dugo čekati da dođemo do nekakvog toplijeg vremena i do nekih ozbiljnijih vožnji. A do tad gledajte videe, zapratite kanal, stisnite like, stisnite onaj boost, odnosno razglasi. I ono što je još dosta, primijetim da vas jako puno gleda videe koji niste pretplaćeni na kanal, pa i stisnite i taj pretplati, odnosno subscribe. Ne košta vas apsolutno ništa. Do nekog drugog videa, vozite sigurno, uživajte na 2 kotača. Pozdrav društvo!